Barju ke Panglo deh. Kadang kalau barju ke Panglo nanti hoke, hamil ini cini bisa tak? Dan ang li kopi ke mana kan sih tak? Nggak cepatnya itu loh. Sorry sir, can you translate in English please? Really ke kalbi kan sih. Alama phangke ke bang phopot yang di English ke dingge jelo. Really ke kalbi siapa kalbi kan searju po. Nang li pinyedak nggak cepatnya itu. Kopi ke mana? Kopi akemang. Pensi nang li dak nang cepatnya itu loh. Okay, thank you sir for your beautiful question. My motive to join Mr. KYF to encourage the youth about the education. Education is the most powerful weapon from which we can change our world. This is said by the great leader Martin Luther King. From education, we can change such kind of mentality like female and male and transgender equality. And I also believe that we should always learn. Learning is the biggest thing in our life. We never give up learning because life never give up teaching. Thank you. Tanang itu loh, education, you wish to change the society. Nang li education kan, kosong the society bentelar po. Recently, the case going on to the whole Assam that child marriage, such kind of things we can be changed through education. If we teach to the youth about the laws and regulation about the child marriage, we can save the children from these kind of things. Next on the set. Thank you, sir. Thank you so much, Denver. Contest number 16. Number 15, Amar Kisor. Contest number 15, Amar Kisor. Hello. Nang li nang may thang aputhak kopi singing achedok nai lo. Nili thang apan nili chedok nai lagi nili kaikis kami monipen cingki jedhan kami lesen lapen nili kaikis kami jerpi jerpo kami kisung kami rabber lalo anpal ke nili pai alam besar ju lahilo nili lingan sam. Thank you. Okay, thank you. Alright, from Denver, contest number 15, Amar Kisor. Please put your hands to the floor. Contest number 13, Donald Jesse Ringman. Do you think being handsome will take you far in life? Thank you for this thoughtful question. According to me, being handsome is not everything. Because with age, this beauty is going to fade. This handsomeness is going to fade. So what I believe is that the inner beauty shines the most. So the inner beauty matters. And I believe that being handsome won't take me far. Thank you. Okay, thank you. Thank you so much, contest number 13, Donald Jesse Ringman. Next, please give it a full contest number 12, Edmondson Hansi. Contest number 12, Edmondson Hansi. Hello, contestant number 12, yang kita di pancisik tinggi loma. Sisig din mo, ma'am.
ตั้งแต่มิสเตอร์ KYF ปีนิ่งเป็นยิงกัดโกอังโลกิบิ Ijima ma'am. ตั้งแต่นางลีแพกอีกดีมามิสเตอร์ KYF ปีนิ่งเป็นยิงกันโกอังกิบิตัง Ningkan kon lo kibitang. Di. Tangke misal ke bayang tangke pining an ningkan po lo pining kan. Thong po. Ningdeng po son lo. โอเคเจอแล้วเราเป็นอาจุนทุกคุยชนนอีพงนาร์ดีทุลังละบางโซกัจปัตเตอาจจะตายลงบุปยาเทสีนังลีกัจปัตเตดุนหล่อท่านปัจเจริกค่ะ Suruh parlo memang labangso alam tiani lipan nakar jopot lapen labangso alam tiani li di pamilo. Lalu ini ngarong meme cetanam lo pelutang pe nikani silong kado we ni paroi thom na troket rapo do halabangso ni paroi thom na troket rapo angbong pen ni po bangke ni di ani karang same labangso rong aje yak lama long sini ni thegara son kachira pen si apor sipidun lasi labangso misar ke bae made dar biri solim sorong aje apuna jake choga bangpu kang bae long naga cepate dun athe bangke lalo nili ninga klong pen made nili Kelarsa pen akimang kakira do nili labangso ini tuh kar biak kai isi kai kang tim ini tuh maju tang jupat ini tuh mapindeng sempot ini tuh melamaki ini tuh kai sono tasi ini tuh makai tang copi halabangso akai pan athak ke ponjia pan bori pon pide rason si nili tinggal nong lasi halabangso pindeng sempot halabangso lamaki halabangso jutang jupat nili akan tuh yang tengah kipal idunji apa akimang Kelar sabdo joine sini labangso joine labangso kacepati lo nacepati dun lo lape labangso kacepati lo ki highway nangji lage rara pan kaiki hikle maning hang da khaya pan kan thurpon lape de labangso rongaji lo ning kelar sapen da kacepatu tum si hai nangji po joine si labangso kacepati lo nili cepati dun lo nili kita bagai lapan si po joine lo oke đó sorry lo Alright, people there, let's contest number 12, Catherine Sohansi. As you know, the ball seems to be returned to number 22, contest number 12, Catherine Sohansi. Next we have contestant number 11, Long Carry the Road. Contestant number 11, Long Carry the Road. Hello, contestant number 11. Hello. Tell me something about vintage fashion and how does it fit or involve in our present generation? Nilipan ipi alam pen lenar jiko. Vintage fashion aputa is on Sony alam tang tek ikjima. Churo lo labangso alam tiana kar jipon pot. Vintage fashion lagi labangso alam tiani li than poni ke. Ili tum kado kabira chini lo vintage polo tangte ili tum kidam tang aningkan 90s sudah aningkan hud pala sohod awe kosonsi pindeng sumpot kacing tang ma itung chini lasi labang sopor non ke parda holo le holo non ke apirthin nangchel arbom lo non ke akimi lasonsi do bom dam bom lo lasi labang so kecepate la UKY pen ke akimang ke la hello ini tum kidam tang apor sita me tum chitini nang ne labang so pindeng sumpot sita me tum taklang ponai pachithang ponai itum awe da chini tu nai po ke mang pon si labang so vintage pindeng sumpot sita me ti labusona por ke melong ni tum owe ki me tum chepaklang pon long lo kardom Lotu lang. Koson si non manom a generation ng vintage fashion ki fit ba ki involve dun. labang so lam thei bangge ni ni thak pon ni ke kain war non akini tum ke selam pon ta labulo je hala ki dam tang huda apindeng pen ke selam pon pen kacelang pon me la puson ka thek long do la si la so me si selam pon bom bom dam bom po la pen pachithang pon bom po si ni li na alam nang boy ti dum lo. Okay, thank you. Well, that was contestant number 11, Long Carry the Road.
Next we have contestant number 10, Nils Ontero. Please put your hands together for contestant number 10, Nils Ontero. Chọc lo mà. Chọc lo thiệt ven lo. Titik lo. Nang li araje ke me lo cepat itu. Nang li raje me ulu. Nang li panang bok lo dia nang li pilo. Pilo ke klem po, pilo ke mata po. Lagi nangli nangkar jumpa nangli pancor parpik lo. Ate era je ke me ke majok ta ciputek ke kelang atung si mana me lang nota kelang atung si lagi pantek po. Lasi ni raje me o nili cemata damden lapen mini hengne nili cicini ne bonta labang so kacepate long do lapot nili nengcing sampik athema nili nengcing sama theke pusona long laang akithe adim long ni non puata kacepate dun po belang bonta non cepate dun long pot nili githang panta mane asam o mesen cemata dam Nang li fashion. Kosong pen kacing pangsi, kosong segelang ni sendi. Laso putak nang li, kosong lo sense of dress. Choro parpik lo nangkar jutu pot pamo vintage dress hot nili celang dam era tengke hola so sika celon pimpon ma polote nili hola so hot a design ka bonai sung pegan athe hele akuli ka bonai labang so hele aguli kiri dam nili sung pik la sila bang so dress ka chi pe nili niling ching sampik la pen la hendo niling kang sam nai address lo bosi nili chemathada To non isinar gitu lang. Nang li pang ilepen nang li hampang man kosong ke lari bi. Non kosong pen ma answer ke pa mi tu ya pa. Kosong dulu nang li klem nang li raje ke mi pen. Al nang li raje ke mi al li cho en pen. Choro parpik lo ko nangkar jutu pot nili asak o design ta nili ha lang se nili karbia rara phan mesen ape ri ke paklang ji phan nili neng hangpik lasi nili ke paklang ji phan non chisik bom lo lasi jong si labang so nong ria tiger haidun polote nela ang pe karbi ang long a phan la pen karbi rat do ara phan mesen ape ri paklang ji phan nili neng ha Lo. choro Thank you so much, contestant number 10, Nils Ontero. Next we have contestant number 9, White Song Terror. Presenting you contestant number 9, White Song Terror. Hello. Nangli kayang bong komada pan lo ying kacing hondai mate katol di pinai opia pot lo kateke Nini ngacing kamnai ke nili pai pe nili po. ipot lo ateke Athe ke bihek pe nang pathe rike ngapang lok le nang pathe non san dak nili nang cepak lang dung long lahai po si ning citeo. ke aku isi dolang rongker kopi lo lapeng kopia kesi rongker karki lo Rong ker ka ki lake rong isi pen rong isi phan pa mesen nang la pen choklem cho dam pa mesen nang phan si kar ki. okay, thank you All right, people, then the contestant number 9, White Song Terror. Let's make some much for contestant number 9, White Song Terror. Last but not least, we have contestant number 2, Song Sai Bimu. Let's welcome contestant number 2 with a huge round of applause. Contestant number 2, Song Sai Bimu. Contestant number 2, Nangli, kita dia pancisi di loma. checking lo ma'am Lo tangke, nili, nar duig lang. Ahe marin kawidet atum aphan, ilidum kupuso na to war penlo, kakira dun tekji. Pan kadir mitha. Soro lo ma'am nangli nil phala poson asik lang the nikar jopot ahem arit kawe abang phe tom phan
eldom ko pason ben si cerap nang jima polo tante aprang sibang ke mena kirap jabang pabang ta tok lang do kenang so si tok lang ben si ajar hormus tami lar unji si tok lang yung sabi polo te labang so pir the to makang ting si tuji si hala ahe marit kabe abang photo phan komara tum sigi putot ma hala tok lang do abang photo mate kamat tha thega bang photo bang hala ki putot ki pusira to phan bang pakkeng dun si osan ben si ahe marit apelang kabe ma hala to phan idum ঠিক বিদুনাংজি রি বিদুনাংজি আলাং তো ফাইন তুম রাই কম দুনাংজি আথিল তুম ভূপেন হাজৰিকাটা পুলো মানুহে মানুহৰ বাবে যদি অকনো নেভাবে লাহেলো আথিপি আমাকে তো মুনিত মুনিৰ আমং ইউসি জমা থাকি পতে কমাতসি জমা থাজিলাং নিলা লাবাংসো আলাম খে লাবাংসিনাং থাকি চত halo non isi do tuigla ni kardu tuigi lake inut amonit along aot adur lobek nangji Suruh men, nilai pala puson arsijik alam ke putot nangkar jitopo. Ahok lo, inu ramon ye jongsi manji pulo nante awada dura bangke. Kemisen nak nang sot, labang solam ke nilai kolesar li bang puta ningjik lo. Penang tum rapi hormu kicho, kicharli ke koles, samelang tum kicho. Sikhor ben cenglo kaprek ka hormu koles along thok hai neho bang hala kai hala bang so hormu ning duk ben hirjir same sonsela ye tum ke charli ke koles tumi kopia poti tumi or du chichini ni la koles ahong hai buta kang thok het lo lagi tum ke charli od loma lagi ke charli od ka bi pusi ni jong ji la ben jong po la ben jong ber ko ke bang dian amta sinu bang pujong sila bang so pir khelong do ji bulo tangte e or dur tam ne sena kanang so an sila bang so ara ni do phan man peng nang ji an sila do phan la bang so biya ke pen jenglok pir thia dan ke do me dei tom han nang ing hon ji pune jong ji se choro le men lo pas ni na thak 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 okay to chorolo Taking two silver stanzas over to Soulside people. All right, people, once again, can we have a huge round of applause for all the finalists. In the two bullet Paul safe and return episode today. Thank you so much. Thank you so much, everyone. Bullet Paul safe and return episode of Money.